First state level science and mathematics competition se chahi chupa sunglep leptana lakado bi chahi chama chani chahum chami chahi lising jo aisano sunglep leptana si pangthok pina ba akoina organization jo haijari competition ama yaw ba haba se noi self confidence competition gi dunia am le hingba sam darkar le mado khoi manipur de khatang watak chatle ado ngasi foundation se hobi rei se masina akoina akoi gi starting point am oiraga tungdasu hoji class 3 ka bangang sing se 4 5 6 7 8 9 10 bo adum abok competition se yauna ba maths and science natabida atopa line da su yaubi na ba ko ai myam haijari ngasi di khangdaba mayam mai khangjare amukta su ta deba mayam mai tajare ai gi khoi gi mangda phambi di ba digin tadis myam na haibi ba sing se asoiba amta yaugde semdok ninga amta su yaugde khangdaba mayam su haibi re ado ngasi se career counseling haibani adubu career counseling na tabida na thaina na angang singi development da academic amasu mental development da ai wafong khra thamjage akhoi angang ma sema haibase miyoi manga change ba mama mapa gi achauba thodang ama yawi angang ge career sembada mama mapa na gyan ta hoda dana macha manghiba mayam le akhoi manipur samna haibada ai ngarang na handasu wangoi da program am da haijarame senjau pai banu pam na aga macha do computer engineering tamhan ge hai aina yam phaina computer engineering sumul mularoi dum leira dom le minyo bene hingi koi but adu angang do physics ka maths ka di ma hairam dre but mai makhut se jadu ne makhut da mai is da isona shakti ni pirieba mobile ya re sem bai ba computer ya re thok lok thoi sem bai ba kenom ne dum sem bai ba computer gi line si da ko akoi gi cpu ya re hangdo sem bai ba mangona magun am di pirebe sona adu uraga suma paduna mukcharaga icha se computer engineering tamhani haine but angang si lariki level yang padadi physics ka maths ka se ma kya haiba oiram dre but magi makhutta ma hayam lakpado adu do mana tamdui se hardware and networking engineering haibasina kakak law phone je paibda kakak law ko laptop ki makhum je khudom ne thimda kakak law ko mobile se han lakpa matam angang sa ai di angang sa yam hageli waru bibiya de ko sum angang oina unaja banina yo angang sa yung ko mobile se mapung phan lakpa nate ba piece by piece macha laga ne mi khara ma si panchali ne ba aduga khoina market ta lai ne ba amai to laptop su part by part sem ga lai ne ba ade khoina computer se amaga mari sami ba de khon laptop ki configuration ga semi ba si myam se kanan tawge haira ga di hardware and networking engineer kangu se tawe akhoina mobile je me pa manung da jar tholaktra whatsapp ka ja hang go khwa is the YouTube ka hangi ko sisna kanan tawre no haige software engineer software developer sing se tawre eba ado khenari di ani je machi manaw ne ba ko hardware engineering se siga ngasai computer engineer mo machi manaw ne ba ama yawdana ama je kem kana de haba but adu bu khenari di ngasai ge khoina ga mobile je met pa tholei ba pot di maths ka physics ka yom ga tamak pa mine semei ne ba ngasai ge kakak lawa mari ga paliba configuration ga sem kangu sina tamba matan da thodona maths ka physics ka yaw de haba ata ngasai ge macha no pa no tamdoi se networking and hardware and networking engineering ne ba adu haiba ka jama pass na tabidre ba ai sari computer engineering tamala chakre ba ada chahi mari changba engineering ro chahi nipan change ba ngang sina mama pa ba sing sina wakhan then badagi haigadra aduna angang gi career se mang ba si saruk se percentage se mama pa da gi sulai haiba se ai thamjaningi aduna angang gi career ma semada mama pa gi achobo thodam lawi oza gi thodang am chawna yawi career guidance akhoina tawjai se career guidance di mama pa na su tawbi ai ko sidi mari subda nga sai khoi gi oza chandramani na haibi gi ba language wangang ba confidence communication akhoi mani puda lai heba angang ma amane PhD loga master loga ne resume semba hita resume je khangbra ngang sa akhone interview tv to udro interview chapada hana chi ma pidra pi ko anu tv cinema do wi ko adugi poto resume haiba akhoi mani puda du resume haiba du pot resume oigera resume oigera iba hita adu iba hita bio data se iba hita mi lei haba ade akhoi ne interview like se bari im haire ba khoi je interview chang matam da ne khutna kamaina thami lengbana kamain thami mitna kamain thami sta mak tang khaim pi bangang sa nang naming kai kawe my name is tomba ina mathakti yang hayo ba mak phangaroi ada manipur da lai heba mi mayama doctor bu engineer da bu yauri
ai hai even IS officer bokta IST oraga public speaking haitaba communication skill watpa sina maram moidna khoi manipur percentage kharadi thabak phangdna phamba leba mi mayam su lei haba sigi pot se ai su hojuwai da khangai neba manipur soft skills e yang wat khreba akhoi English ki pronunciation akhoi ji Delhi cha seba pan card hayo pan card se karam khangaroi si pen card haiba si je sumba pot macha macha se school dai tambirakpa ma pokpada yaujarakpa ma school su tambidraba pokpada su yaukta ta ga si tambibi yaeba aduna hoje ke dawi manipur da personality development skill gan akhoi to bo hore ba hoje kaina si darka la aba lari khatani yaraktra bhai tare kyan tai kawan sa ade ahum subada aroi bada darka la ise psychological khoi gi psychologist ki intervention sigi area se mama pa ba se munata biu aina kai anga ma nang lo tamba yani haira gadi class 12 tikna lo tamba lo pa phawda chahi manga layeba chahi manga za angang si punsi de any gotana am thokpa yaiba gotana macha macha example pakhang haira si lari yam pa ba angang mapan tholok ta ba angang amna mapan chalaga lo tamba chale ma masak phajabi le sabim thengna reng khala seba nom da pung kun mari da ma pung manga tarok ti man nupi du wakhana khaido khidoineba ada ukino ebe motan maigayen ba chakhi bado aduna ke doge da angang sina sahi trahum de bu subiraba class 8 pukara gadi psychological intervention am changeba psychologist ma ga chana bana taga chana bi ma thambiyo ba akhoi manipur dana angang se anxiety lere stress lere ngangna ba yadre machin khume haira kan da doctor manak chaleba adu to bigano ba gyan taba aphaba haiba in ba angang su loina mak sahi tarahum doi bu suraga di psychologist amagi manak te pubi be se regular akhoina activity oina pakhapiyo sima haijage aduga angang oidi banina moidi class 3 4 5 6 7 yam of the class 10 boki manungni ngasa khoi ojasine panbi khibe NEP haibado National Education Policy 2020 sigi matungina ai yam phajana khangjabadina te ba adubu aina BA hoji BA tami ba angang khraina kauraga sigi matana tang explain to view haidi kai kana la chalaga hangudono khangde pa ba budi su pai adoi Delhi da chake di khali hada hena su khangna ba do hoji chapek jama thau leitra ba na khanje kenada oja guru mayam leirame mogi manak chalaga so ai hena khangjaba yani NEP gi matang da ko sigi matungina noi class 10 gi matungda arts science commerce leira roiba class 11 karak pas noi list ama pirane ba apa ama subject lo haira ka doine ba history ka geography ka chemistry ka logo su yare ko dedi bio ka physics ka history ka geography ka economics ka logo su yare aduna hojik luri se class 10 boki manung da ai kari oiduno haiba gi decision se lahau da taragadi akoi hen karamba combination logdoino class 11 da aduna aina khalamana career counseling have class 12 leba anga tawgodoni have concept se hojik yaraktreba aduna khoin hojik tawi se class 8 gi hona career counseling khoi chatpa hore si am darka leba hai tare adeste khoi oja guru yobi ram tara ga deina hajani se school dagi se effort macha macha kha to bi pa darka leba haibadi history ta ko jamna ai ke dobi history ta mai no aina ke dobi no history ta ino history have a subject no sahi tara cha tharaga ne kai obi yani sumagi basic information physics ke dabu tamaino aina ke dabu physics ta ino physics ta sahi kun tam tharaga ne kari obi yai ka haba sumagi basic information je school di life te pb taraga di class 10 lo pamatam da ai kai subject log do no have a clear picture am le wangang sing sida adu do khoi school da manipur da di khoi gi lei irang sing sina syllabus se bulashana bo hona jabada adu gi ahen ba wari ma sabi bangam jade bo ja sing se aduna ke doge angang sing se class 10 lo ra matung jo ai kai log do no khang de aduna science do pulo do log adi 12 lo matung jo kai tam do no khang da anga amna class 12 lo ra bai mai punsi gi sahi 30 lai tam ba ne ba sahi 30 lai tam ba ngang duna mai punsi de kai oi do no khangak ta bai ba se masi aso bo drawback se school dagi su lai ba se akhoi na am lama khanga thengna ba du awa bo oi aduna aina oja guru yobi ra ga de request au jai se school gi matam dagi wari libiyo ba the importance of biology na hewai chakhar kai olakani botany em ga zoology em khaido olakani chemistry kana ba kai no sumba se moida khangdre ba ngang sing sa habi ba do akhoi gi learn by heart haira ga di thamoina gyan taraga pekha da hanga poto nangi idea bu tho iu ha ba ne ba akhoi manipur da na jimpha pura ga ibudu learn by heart na khale ha ba se si yam chumbo ba pham ne ba se masi kakninga amata leitre adedi akhoi manipur da yang ngang sing se maths haite ha ba se chatna bi mo ye ba ai maths haitre ha ba se maths se kyam yam luge ha ba da akhoi ne yum da chak thong ba da thum thai je angkar ne ba manipur da soi ba se mama pa gi macha thabak to honda ba ichadi lai khono imungi thabak tawgunu haiba se si concept se hongbiu ichana imungi thabak taw mata makok siji ne angkar nga ta ne ba se
हौजिकी मतमदा आई मजु हाइजगे आइगी इथौदी इंडिया दा कोइचत चलगने करम बा कंपनी चलगने आइना हंगिसे मणिपुर आइगी इचा इसुना कई तमगदी नोई थबो पिबिगदगे हंगबा कांगुने यूनिवर्सिटी दा चलगा करम कोर्स अनोबा हांगे सी कानाबा कइनो थिगत कांगु अदि अखोगी आईएएस टॉपर मेडिकल टॉपर इंजीनियरिंग टॉपर सिंसी मयुंदा चलगा इंडिया दने कोइ कोइचत चतोइनिको ने कमाय लाइक पागे हंगबा कांगुनेबा हंदकती अंगांग खना कइनोम हाइरकना इजे तरंग चला लाखरेबा मेडिकल टॉप ताब अंगांग कोई अहानबा थाबदा अहानबा फर्स्ट अटेम्प्ट दा फर्स्ट ताब अंगांग से मागी इंटरव्यू लो मतंदा माना के हाइगेदा आई नंग कमाय लाइक पागे हाइगा अंकर होले ऐना कइनो मान अंकर होले हाइसबोन हाइ ऐना कमाय हंका मा खुमक्त्रेबा माने टॉप सीक्रेट दी मागी मा हाइबा युमदा चलो होमवर्क तौजोई अंगांग दुना हाइनी अदा ऐसे तुंबा याद्रे माना कइनो मेडिकल थाबदा माना सक्सेस ओइजे अंकर होलगा ओइने जे कइनो हाइबा वखन जे ऐजे युमदा हल्लागा ऐजे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 की टेक्स्ट बुक से लई रे बेना लई रे कान से क्लास 11, 12 की लाइक से हम फिजिक्स की लाइक से हांग मतमदा फिजिक्स की लाइक से पेज खुदिंगे अंकर याव ले रमे कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ट्रिगोनोमेट्री लो याव ले रमे बा अद ए कई खंग के हैबदा मैथ्स हाइता बंगाने मेडिकल सुखन खलरोय अखोय मणिपुर दी क्लास 12 पास तौरे बायो दा 100 की मोंग 80 फंगे मेडिकल कोचिंग ते याव लेबा अरे फिजिक्स ते याव अंकर दुना कना होतोयबा तुमिको ngang sa aduna medical entrance thage bu khalaba or any kind of entrance examination thage hairagadi class 1 da ina class 10 gi mathematics se hana phaja revision chapi basi darkar leyeba aduga class 11 12 ta ai medical thadoina ankar thadoba ma mai pa pangamoeba adi angang sing class 10 ko ai amso haijage class 10 hek loibaga 11 karpa noi ka doi khambra noi gi biggest mistake kai no khambra noi textbook pa deba 11 का बंगांग सिंसे रेफरेंस बुक है रिफर है बने दरकार ले काने येंगु है बने बा इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर गवर्नमेंट ना रेफरेंस बुक ते क्वेश्चन सुंगा हंगोय गवर्नमेंट ने पीबा टेक्स्ट बुक तो सीबीएसई की टेक्स्ट बुक वगैरह मणिपुर गवर्नमेंट पीबा टेक्स्ट बुक वगैरह अदुगी क्वेश्चन लाकने बा रेफरेंस बुक पा बंगांग से मार्क फंगने बा पुंसी की लानफम द मोय माय पापो सुंगा ngमोय बा रेफरेंस बुक पा बंगांग से 80 90 फंगनी मेडिकल एंट्रेंस से पास मार्क ती फंगनी बट जंगवा चटुक फंगागा मेडिकल सीट फंगबरे सुंगम ngमोय बा लाइक पाबगी टेक्स्ट बुक पाबे हेबिट थंबियो बा हजिकतिने क्लास 8 9 10 दी उपायते लाइक पारंग टेक्स्ट बुक 11 ना काबा मै टेक्स्ट बुक पाद्रे अदुने इचा इसु क्लास 11 12 काबा यावी रगदी हरे युम द हनबियो बा मोगी टेक्स्ट बुक ती यंगो बा कोलम की डॉट मकाम बोले मोय टेक्स्ट बुक त बट टेक्स्ट बुक पाबे काना बसे कइनो हायगन सा खोइ ओजाना हाबी गिब टेक्स्ट बुक हजिक मोय डिस्कस तौनदी खोइ मणिपुर की मतुने चाना बा अदु हाइजे टेक्स्ट बुक पाबा मतम ददिने क्लास 11 की लाइक यावेबा as you have learned in class 9 kaina ai bana hai se angang sa maning halu hai neba maning halaga like to phauzo hai neba class 9 da tamgi ba poto aduna ai hajuk chauna haijage 11 12 ki coaching chali angang sing se 95% wato na tari neba kaina moi maning halbagi self study haitreba mama pa na kedawi laira bani icha se tuition thada da mark phangdre angang da naw jawre kaina self study habam lai haba हजी उमगी क्लास 11 12 ता रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम काइनो तामी जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम काइनो तामी बर मागी हौरफम दि काय रेनो क्लास 7 8 हौग्रेबा थाइनि अहन हाइबा दोंगांग सा हौरफम कावगनु हाइबा जाम थि लु लेरमेबा अदा लारिक तसु लारिक की हौरफम कावरबा अखोय मी सुंगोय ओइरोयबा मसी एग्जांपल आइनेबा आई क्लास 12 ता फेल होयबा आई हाइदोकपसु इकाय देबा कइना आई बाबाना डॉक्टर ओइरोन ओइबने कना ममा मपाना मचा डॉक्टर ओहनिंग बाइसे हौना साने आई किसु साउदे मोय दजिसु 11 12 से साइंस लौरोगे तरंग चपिनी में केमिस्ट्री का हांगादी रिएक्शन थोए एंगोंदा फिजिक्स का हांगादी पंगतुम द तुमे ज्ञान तादे अमाइन तौदना आइसे फेल होरे ओरा मतुंग सिदा केदोगे द ngसागी अंगोंदा काउंसलिंग नेचर से याउजबनिना आइसे आइसे कपगा अबो किम नाक फम रेडियो हम ताय रेडियो से ड्रामा हम लाइव ड्रामा से केदोगे द आईएएस ऑफिसर से नुपा से पैसा लयम हेबा पैसा लेतबा इमुंगी खुनगी मीना पैसा से खोमजलगा माजे दिल्ली दा कोचिंग थारे आईएएस की माजे आईएएस से खल्ले अदे मा इम्फाल दा लेगरे ड्रामा योनी निको एना अबोका तामी ने निको अदे माजे निपी थीगरे इम्फाल दा लेगरे माजे खुंदा लापा ngमद्रे केनना मा थबक चिनबानिना ममा से नोंग लाग मचा रे चाहिए नंगना फन्याम आईएएस ऑफिसर ओइसु नंग हौरोफम कावरबा ना पुंसी दे ओइरोय सिगी पोस आई नाकोंगा चंगरेबा
ꯃꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩ ꯏꯙꯧꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ 1996 ꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ 96 97 ꯏꯙꯧꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1 ꯗꯩꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯕꯨꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯠꯂꯦꯕ ꯄꯥꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯤ ꯂꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6 7 8 ꯀ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯝꯐꯥ ꯄꯨꯕꯗꯒ ꯈꯨꯗꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯕꯗꯒ ꯀꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯤꯝꯐꯥ ꯄꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔ ꯆꯠꯂꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥꯅ ꯕꯕꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯕꯥ ꯏꯆꯥꯊꯣꯏꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯂꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯅꯀꯣꯛꯇꯣ ꯍꯅꯨꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯍꯤ 53 ꯁꯨꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ 29 ꯄꯥꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯟ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯍꯥꯡ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯆꯉꯥꯡ ꯂꯣꯝꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯂꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯣꯏ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯏꯃꯥꯅ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯧꯔꯤ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯇꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯕꯨꯛꯇꯅꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯥꯔꯁ 2 ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯣ as you have learned in the previous classes ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ as you have learned in class 7  ka haibado adui potto khoi miraiba yadre aduna angang singse mogi lyric se kanamta pithokpiganoba class 1 daina class 10 book lyric se magi table da dum thambiyoba aduga loina chappi habits thambiyo si mai torogadi school do azan tai duna kafi oire tuition gi darka sungai leitre self study ko ibase maning halaga pa base mana khangou da base hauji pa se hauji angang sing ke doi khambra mama pa sing sina ne angang loi naw cho holeba class 10 ka bangang lai panin de kai corona na mai mangi ni angang se corona virus jam chathi ba minu da virus ma chadna class 10 tam angang haiba se mana hingta agadi punchi 85 years hingdo wali ba class 10 chahi 30 ne ba isona chahi cham hingo ha agadi 85 years hingado potu corona virus ma chadna chahi anihum laik tam halodre angang do gi concept sum thamgragadi akhoi yara roiba aduna challenge amane lawraga tam hodoba chahi da maning halaga ma tam taba si yam darka lei haba aduga career kamaina khangini haba se si yam luba tangkak amni in hajagi bado chahi class 10 tam anga amane hingdoi chahi 85 years neba hingadobe chahi 85 years se mana class 12 loga thanga do khongthang sina lakadobe chahi marfu se 80 years se mabuk thalakadoi ni mingcha talakadoi neba adon takpari career ma khanba matam da akhoni yengdoi se angang se kanano hana khangbiyo manaw no pran thakpa ising class to tuka che haba angang do kadongan sma aphaba nurse oiba ngamoy smain to angang se paisa bu tangi di amom dam lai angang lei haba mama lek ti papa ringdaba mama na papa na chak thongda hawi ge hauti ge thum yai ga thum namme ga ngari hele ga haiba ngang myam lei haiba like ti papa ningdaba moi kai obi ai food tester kai lei ye profession food tester se example haldiram hai ase ba haldiram company bujia ja haurani bujia se market ta yonding ai packet ta handing ai mama da moi gi food tester se cha doi ne ba rang sai bujia ju da wale ba thum wale ngari chini wale adu wale haiba dam ta lupa lising kunthani phu to lo phangi ne ba aduna India government na kamaina design to ge have da lariam hiba nganga tamgodo ba line mayai oba nganga tamgodo ba lai sungpa ma paning da nganga tamgodo ba isai hiba jagoi hiba sumaina to dana makhan myam khaido iba course any course cha chalo ba mana bo chana ra gadi ma lising ni phu yang khaidum phangane ba tolo doctor amana MBBS level doctor amna changchat ta lising yang khayung pu phange ba multimedia animation tam pa anga ma lising yang khayung pu dum phange ba adon takpadi matik chaba angana matik chaba line da chapla matamda loina marek mahau yawna hingba yai aduga science and technology have asidi akhoi manipur da science yam pame but science ti horok pada loin science da meba manipur da out of 20,000 student class 12 pekha thabada 19,000 student di science laweba adugi matungda 15-16,000 student arts on thayeba graduation da tambadadi lising trampan mu science da maneba loira kana lipa lising tranga tra tuna arts on thagra reba arts ti araiba subject ate ko ngangsa science di amam da grammar bu yaw de science di amam da hairaga di formula chuma di mark pudum pi hey no ne history geography sociology gumba mayam lo ita di english sam important oeba angangsa noin to de se english sam practice to biu english se mama pa zu lai thok pi english se kai no da poem ama irasi question sa amani iro fill the blank ama tawbada lifu yang kai dum phange ba mark se aduna macha da english se failure rakta bani isa da english hayen laweba ba akhoi mani puda hoji achover problem se kai no haya ga english se english haite ba aduna larik to yoy po samoi gyan ta de ba hoji college ta ma anga ai nak ta la ga english tapi on la pa nga yauri ba college ti karab english se pa thok ta ba
आर्थजु खंगदब सि मयाम यावे हैबा नोन इंपोर्टेंस हम लौदोइसे इंग्लिश से नुंगतिगी वही मंगा तरा डिक्शनरी दगी को वही मंगा तर लौथोगा अर्थ खंगु ब्रंग ब्रंग पाबा सि याम दरकार ले अदैदी यंगो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है सिंग असिगी मैथ्स कंपटीशन दा इंजीनियरिंग दा मैथ्स से हिरम खुदी मुक्त दरकार ले इंजीनियरिंग दा अखोने तंबया बा 68 ब्रांच ले इंडिया दा मसे लोइना मक्त मैथ्स यावी बैंक ता चंगेरा मैथ्स दरकार ले हेयंग वा नोइन चागा कार सागें खलसे बा मैथ्स दरकार ले हे नोइन चागा एरोप्लेन थौगे है जो मैथ्स दरकार ले एरोप्लेन सागे है जो मैथ्स दरकार ले अखोय जे फेन उ मिजे जे लो मैथ्स ngaतने से कइनो से कन्वर्जन ऑफ कइनो इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल to be kongasa math se hiram khudi ma ke change ba but no like pa ba matam da ne smart reading oyo bangangsa nangna pai ba formula se oja da hongo oja si ki formula se kadai da pan ba ya ga da ge na kai no heng entrance test di application ata la kane ba like pa da smart reading am darka lei sima tawasi aduga career ge na di akhoi da nongma career counseling yam tonga le ngasi tawi sidi career counseling to hobi kana ba kaino khangan ba gi wani career counseling di ai noi amamam pung ani pung ohum changna unara kanda nogi assessment myam tarokani psychometric assessment tarokani ko example anga amana psychology tamge ka ha gadi IQ test han tawdoi ne ba psychology hai ba mi se psychologist hai ba mi se akhoi gi mental issues leba anga ama haina tana ba yada ba anga ama layeng ka doi ne ba mana wari sabira kanda adu tare ma hana IQ yam wang ba darka le hai ba ada manipur yongo psychology tamwa mayam de lei but maming am chapa psychology si masing yam deba kada psychology have ga subject se pungtam tamba ya deba IQ test to darka lei magi ma masama intelligence kyam leige have do wange have si darka lei admain to dana noina tamdoi ba tamni ba subject tu matung nangi IQ level leng thok darka lei nangi assessment yeng to rakanda nangi ability kaino nangi skill kaino si loina ma ko yeng thok darka lei adu yeng dragadi hayeng wildlife te complain am la kane ba mina ga sahi ni phu sura isau langa ba paisa di am pai ba isau yam langa ba adu kaino khangbrang sa adu kai gino ha ga di mana taliba paisa khutan du ga mai gi personality ko chana rak tra ga di ma isau langa kane ha ba adu thabak tawra mai tok thok pa ngahale company amade chongba gumba sumba gi pot si yam lei akhoi manipur da adu na maram oiraga career se marek mahau yong chatpa ngam da ba angang mayam su lei ri ha ba ade khang bangam da ba ngang patience lei ta ba mi ga se mini manga traga ngai bangam da mi lei ba adu mangang do pharmacy tamansi biotechnology tamansi ma mi sumo ero pharmacy tamba ka iziam na patience lei ba ta ka lei ha ba laboratory nang culture semakani culture digi growth engakani kamaramak ta hing de chalaga laboratory check to yawrim ne ade patience lei ba kanguna ga tam ga dom ne ba pharmacy kai jadu khoi manipur di isaulang mangang khang mangam da ba adumba ngaingam da ba ngana ga pharmacy tamu bai ne ba hoji khoi manipur da lei phanam haida ga su thabak to na pharmacist myam pham lei tamogan amai to lei tam ba ha ba se ai kana no khangdan lei tam ba sunga ya roi ba ada mama pa ba ne yeng video ai cha se kana no ha ba se ma se tum ba da phaira sa ba da phaira ngang ba da haibra jagoi da haira isai da haira any line da chat se ba ko but larik ti matung inhan se ba aina suna wangoi da mogi football academy im lei ngasi su adugi chhatra ma yawe ivoton memorial school ki napim chang ngasai ujaki ko moi je football da na ya ba base to ba adu ma academy ni ba aina haijei se angang sa sano ga su kai de ba sana ba do larik na matung in se ba backup ama thamam ba tam se life te backup thamam da ga de khoi wae ba hojing manipur de angang sing je lei pa da football sanare mama pa da hand to mouth no ma gi suro ga cha ba imung gi angang amana football sana thokre lei pa dre sahi kuntra su jale ma football da ma khanbi raktre national international level khalak dre maning halak pa kem lai rama roib aduna hiram khudi makta larik na matung in da ba ya de ba jagoi pa me da na BA dance MA da dance PhD da dance aphawo dancer oido sa maning halak pa da adu gi degree pa rama ga di ma lecturer professor oi bi ai aina su adum hiram khudi makta hai ni nu pa ma class 12 ra guitar khong ne adum guitar khong lai gra Bangalore ang nu pa ma no ma yung gi thabak to sim khut ma to ni ka khra chahi na kuntha tare su jala maning halak pada kaino man taw doi se adna backup plan se am darka le banga sa the backup plan se si sida kai ba khoina khantha bangam dra ba karama makhangi backup plan tham sige ke khan bangam dra ga di khoi oja guru me am su leire akhoi gum su unabi bi ai ka su kai de
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯥꯏꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ